lokal. Idol Dennis Kamen. Kalikagom ni Vice Mayor Remy Medrano nga agbalin kuman nga permanente iti panagbalin nga holiday iti founding anniversary iti Sarat Ilocos Norte. Iti agdamang amin Idol Bernal salang agbalin holiday no iti may parukat na ta nga order manibot iti Malacanang nga iti founding anniversary na iigitan iti Binakol Festival iti Sarat Ilocos Norte. Sigon iti Vice Mayor naskeng iti kumakit may institutionalize tumigas na kita ganti permanente nga holiday iti founding anniversary iti Sarat Ilocos Norte. Pasitibrang sarita ti Vice Mayor. Ang Binakol Festival is in coincidence with the founding anniversary. Hindi naman yung Binakol Festival ang pinag-uusapan dito at the founding anniversary. The founding anniversary is being celebrated in conjunction with the celebration of the Binakol Festival. So, we have to institutionalize the holiday in the founding anniversary of Sarat. And as of now, we are already celebrating the founding anniversary when it is approved by Malacanang. That is why we will exert efforts to secure approval of permanent holiday in Sarat pagdating ng February 28. Magdamnama ti Vice Mayor Idol Bernard nga iti barong set iti Sanggunang Bayan kaya makarami dala ito'y ordinansa para palang kayo ito'y panagbalinton ng permanenteng holiday iti founding anniversary February 28 iti Sarat Ilocos Norte. Idol Dennis Zalipio, Tatak, RMN.